Pozdrav svima i dobrodošli u novi Masterov video predstavljanja proizvoda iz oblasti sigurnosnih sistema i sistema video nadzora. Danas ćemo predstaviti XVR 518HE-4KL-I2. Ekvivalenta ovog snimača sa 4 analogna kanala je XVR5104HS4KL-I2, a sa 16 kanala je XVR5116HE4KL-I2. U toku 2022. godine očekujemo i i3 seriju sa malim razlikama u rasporedu pametnih funkcija po kanalima, s tim što ovaj model sa 8 kanala ima najviše mogućnosti za audio snimanje na svim kanalima, što nije slučaj ni kod četvorokanalne ni 16-kanalne alternative. Ukoliko ovaj snimač pripada WizSense seriji koja se može prepoznati na osnovu poslednja dva slova u nazivu modela, za sada i2 i i3. Osnovne pametne funkcije ove serije su perimetarska zaštita i klasifikacija ljudi i vozila. Na snimaču postoji dvosmerna komunikacija, tako da ako je snimač postavljen u objektu za spoljni video nadzor, obezbeđenje se može obratiti preko zvučnika osobama koje se vide na direktnom video prenosu. Ovaj model snimača posjeduje parametarsku zaštitu putem koje je moguće odrediti predmet pažnje i time usmeriti se samo na primjer, automobile i ljude. Ovom tehnologijom moguće je izbeći lažne alarme na nepotrebne stvari kao što su, na primjer, životinje, vetar, lišće i razna druga jaka svetla. I serija Dahujnih snimača posjeduje i tehnologiju pretraga snimka uz pomoć veštačke inteligencije. U pretrazi snimaka, snimač će ponuditi izdvojena lica koja su se pojavila tokom celokupnog trajanja snimka, gde vi možete da odaberete osobu čije kretanje želite da ispratite i snimač će pustiti playback samo onih delova gde se ta osoba pojavljuje. Nadam se da će vam ovaj video pomoći u pronalaženju odgovarajućeg rješenja i vidimo se uskoro u novom Masterovom videu.